Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan predivan recept, nešto što se pravi jako brzo, pre svega jeftino je. One namirnice koje imamo kod kuće, to su one osnovne. Napravit ću jedan predivan specijalitet koji može da nam služi za doručak ili za večeru, pa zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 500 ml mlake vode. Kašičicu šećera, 2 kašike ulja, 1 kašika sirća, ovo je alkoholno, može bilo koje drugo, i 1 punu kašičicu soli ili 2 manje. Promešamo da se otopi šećer i sol i dodat ću brašno. Brašno dodajemo postepeno dok ne zamesimo jedno fino testo, mekano, glatko. Imam 1 kašičicu praška za pecivo, može da se stavi, a i ne mora, sad kako vi želite. Po receptu ne bi trebalo, ali ja volim da stavim vrlo malo. Ja sam pripremila za sad bar 700 grama brašna, pa ću da vidim da li je to dovoljno, pa ću da vam kažem. Dodala sam još 100 grama, tako da ukupno 800. Evo, testo se više ne lepi za ruke. Stavit ću u vanglicu. To testo nema potrebe da raste, pošto eto ima samo malo praška za pecivo, ali dok ja pripremim fil, tako će da nam stoji da se ne suši. Ja sam pripremila fil, ovdje ima samo sir, tvrdi kravlji i jaja. Možemo da dodamo malo pavlake i to je to. Stavit ću brašno preko stola i sad ćemo ovo testo da podelimo na nekoliko loptica. Sad se zavisi da li hoćemo veće ili manje. Pogledajte testo kako je lijepo, kao za pite. Fino, mekano, elastično, baš je dobro. Sad možemo da otprilike ovako delimo na male loptice. Oblikujemo loptice, pa ću sad da vam pokažem šta ćemo dalje da radimo. Jako lep recept, zanimljiv. To ćete sigurno da probate. A to loptice koliko su velike, otprilike, to možemo sami proizvodimo, znači ništa nema neku meru. Evo, ima ukupno 11 loptica. Odmah ćemo prvu da razvlačimo, nema potrebe ništa da se čeka. Testo razvučemo maksimalno koliko može, znači što tanje da bude, što tanja i što veća ova kora. Evo, vidite da je skroz tanka, malte neprovidna. 1 punu kašiku fila stavimo na sredinu i ovako malo rasporedimo prema ivici. Prvo ovaj kraj do sebe, malo povučemo, ali polako da ne iskidete testo i idete do centra, do sredine. Isto tako i ovaj suprotan deo i isto sklopite tu. Tako ponovimo i sa lijevom stranom, samo polako vucite da ne iskidate testo i kao neko pismo sklapamo. I desnu. Stisnete, znači ovdje taj centar. I sad isto sa svaki ovaj ugao, isto malo razvučemo i opet. Evo sad možete da vidite kako izgleda. Stavimo ovako na neku dasku ili na neku tacnu, malo brašna.
Evo, završila sam znači sve ove paketiće. Sad je potrebno da stavimo ulje u tiganj, da zagrejemo kao i kad pržimo svake uštipke i sad ćemo da ih pržimo. Pogledajte ove predivne uštipke bez kvasca. Tako su mekani, lisnati, fini, punjeni. Jedno savršenstvo. Sir se otopio, sve zavisi koji sir budete stavljali, ali vidite da testa uopšte nema. Samo razvucite tanko i dobit ćete ovako predivne uštipke kako god, ali ovo je jedno savršenstvo stvarno. Možete da ih punite po želji, ali nekako je najbolje sir. Eto, ja se nadam da vam se sviđa i ovaj recept. Obavezno da probate, ovo dečica puno vole, a i mi, boga mi, za doručak ili večeru nema ništa slađe. Eto, videli ste kako možemo na jednostavan, na jeftin pre svega način da zadovoljimo potrebe svoje porodice. Idealno je za doručak, za večeru, pogotovo kad je vruće, uz šolju jogurta ili mlijeka. Ovo je stvarno jedna milina. Pravi oni uštipci domaći, bez kvasca, a punjeni sirom. Pišite mi obavezno u komentarima da li ste probali, ako ne, probajte po mom receptu. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.